Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, dragi posetioci. Imate priliku da prisustvujete svečanom otvaranju izložbe. A sad će nam gospodin autor izložbe, Miloš Martinović, reći o kakvoj izložbi reći. Molim vas, šta ste to izložili? Pa Spider-Man neke svetljeće figure, Majcrenica, Spider-Man. A je li izložba prodajnog karaktera? Da. Šta to znači? A prodaju se te figure. Pogledajte, molim vas, čovek koji je stigao sa skijanja, kako je umoran.